Kamotion Road Civil Subdivision Demand Committee kalap nong ya kajingalang patba hadorbar hol jong snong riangdu banyatai seni halor kamat jingdawa ban kentiu kerdanno Kamotion Road Administrative Unit syaka Civil Subdivision. Hakatika sngi laidon lang kinong alam ketika committee bakan tup yu chairman kenika committee uba Akhilos dengan uba Cardinal Sosyang General Secretary kinong alam snong kiri orang ba kathan kinong alam seng balang baper bat kiwei ki laidon lang hakatika sngi. Habakran nak ketika sengi hadin belawai ke jengalang, nak leng ubah HI nong siang MLA berim jong Kamotion Road, ubalong ru advisor kenika committee, ulong baka jengalang dakawi ke jemut kala shim ya karai banlik bu ya kador khas akhmadu Dr. Mukul Sangma, Chief Minister ke jela, lembat kiwei ki hek sarkar, kibadai pej halor ketika bentar. Kumban syupakan mau, baka Kamotion Road Block kala yo ialah kejong ke administrative unit nadu usnam kakandai sepak nai pun riau, bat menta arpu usnam iai baka layak lenti, kampat sim layo satia ya ke civil subdivision kumbaka ang nuan. Ya kini lah sedang haksem arja kunda. Apo kenyalam jom late Mrs. Mwa, akata kapor berdemi Presiden Benengkong jongka. Bat kapkem ke record ke bangiyo. Lalit banyak hindu yang Chief Minister itu for DU, Yau Dr. Mukul kum Deputy Chief Minister itu. Te kakum record kabangi yo ngidang lit banyak hindu itang chisin, bad bala submit ikut ke selaku makalah. Berbuat habli banyak hindu tumdan hi way rupan au bakilai no. Baru kino bangin ya fi abshua. Kata ketika jawab nanti. Ya kipukum kita ini saya berbuat sweet meat bersobang ke. Hai itu report. Hendai ke result jong kata berbuat long deal berkata hendai ke bajucia hendai tang ya ke ada musuh ya ke civil subdivision jongi kiwi ke dimanu kena hutan hendai mereka jualan kam jongi minta kelong bang ini ya mi kemat bat ya dawa banyo ya ke ni ke hok ke beri nak dau pai bang berkata kelong ngin lej bandawa civil subdivision tak kita raya ni short tang ke kira Ngilai kena upai ba, ngin hot upai ba, ngin keren upai ba, ngin keren berkesorkan, ngin thok kama merendam, ngin kena him tadi, rentai way simple right.